već mi je dosadilo gledanje ovih stvari. Tako da idemo dolje. Bog, tata. Pa daj me ne snimaj. Danas ću vas naučiti kako vlogati. Što zapravo čini vlog zanimljivim? Prije toga moramo se zapitati što je zapravo vlog. Vlog je po Wikipediji pustolovan video na internetu o čovjekovom životu, mislima, osjećajima, zanimanju i tako dalje. Vloging je jednostavno uzimanje kamere i stavljanje ju pred tvoju facu, zar ne? Pa zašto onda neki kanali eksplodiraju, a neki ne? Pa istraživao sam ovo nekih tjedan dana i objasnit ću vam u 4 postupka što sam doznao. Broj 1. Upload vrijeme. Uploadati ili daily, svaki drugi dan, weekly, koji god schedule odaberete mora biti zadržan. Broj 2. Stalno učite. Ovo je veoma jednostavno. Samo pogledajte svoje stare videe i pokušajte popraviti ono što ste napravili krivo. Lagano je. Broj 3. Saznaj u čemu si drugačiji ili drugačija od drugih. Ok, ovdje ću se zadržati. Kada vas netko pita u čemu ste drugačiji od drugih, obično je odgovor ja. Krivo. Evo istine. Nikoga na internetu nije briga za vas. Nikoga na internetu nije briga ni za mene. Već ih je briga za zabavu. Što to donosite što ljudi žele gledati? Ne zbog vas, nego zbog zabave koju im donosite. O ovoj temi bi mogao pričati još najmanje 5 minuta, ali da bi skratili, idemo pogledati jednog od meni zanimljivih vlogera, Casey Neistat. I thought I was going down over that pothole. Genuinely thought I was going down. Puno ljudi su pričali kako su Casey-evi vlogovi napravljeni uz pomoću njegovog personality. Style you can't duplicate because the show is animated and held together by his energy. Dok se slažem da u vlogovima Casey-u pomaže njegov personality, ne slažem se da duguje uspjeh, osmijehu i paru sunčanih naočala. Kao prvo, prije nego što je bio na YouTube-u, Casey je radio cool stvari. Dobio je pretplatnike zbog starih videa. Kreirao je dobro izeditirane videe da bi ispričao priče u stilu koji ga je zanimao. I got a ticket for not riding in the bike lane, but often there are obstructions that keep you from properly riding in the bike lane. Kao dodatno, živi u New York City-u, koji je odlično mjesto za timelapsove i drone footage. Prije nego što je vlogao, putovao je na prekrasna mjesta i bio je co-founder softverske kompanije. So that's Beam. Gledate li njegove vlogove zbog toga što ima high energy personality? Naravno, to je dio toga. Ali biste li ga gledali da nikad nije putovao, nikad pričao priče, nikad reviewao cool tech ili nikad ne radio luđečke stantove? Vjerojatno ne. Ako vam je dosadno gledajući video od 10 sekundi prijatelja kojeg znate, zašto bi onda neki stranac gledao vaš 10-minutni video?
I broj 4. Timing. Kad je Ryan Higa započeo svoj kanal, on nije znao da će godinama kasnije imati 20 milijuna pretplatnika i šanse koje će donijeti. U 2010. Niga Higa je bio najveći kanal na YouTube-u sa samo 1,9 milijuna pretplatnika. To je bio tada lud broj. Sada je to broj za srednje velik kanal. Mislim, sada 10 milijuna pretplatnika nije ni u top 50. Puno ljudi pronašlo se na pravom mjestu u pravo vrijeme i puno puta je bilo slučajno. Ali ima još šanse. Samo zato što ne znate što vas čini drugačijima, ne znači da trebate odustati. Bolje je otkriti na putu nego čekati dan koji nikad neće doći. Svijet internet videa samo se povećava. Niste propustili šansu za napraviti nešto novo. Hvala vam na gledanju.